Шымкенттен ұшып кетеміз қазір. Полный самолет. Ұшып кеттік. Шымкентні артта қалдырамыз. Кеттік Қытай Урумчи яқларына. Тянь-Шань таулары аша ұшамыз қазір аларыз. Город-герой Шымкент. Урумчи. Наконец неге таксиға шықтық. Міне аэропорттан Китай жігіті алып бара. Юлда менен Наталья деген абыстаймен таныштық. Ол мында тишли тиреге келген. Кстати, Қытайда бик көп саураты ғой, қызыл түстілер лампочкаларда. Білен одашып жүрейін мында. Тауып бұлыр ма екен, жоқ ма екен, қап-қараңғы бір кім жоқ. Гостиницаны табырға бек ауыр. Машалар жүрейін мында. Шындай мотор базарлар. Бүттірін жерде базар мында. Самсалар, нелер сат. Бейлер. Хостел. Мында қошалалар, мында отыралар кішілер. Китаплар қобыла. Мында шейлер шерге бола. Вот, шындай орындар отырып тұрға. Тегінде бүлмелер кеткен енді. Бүлмен соны жүрімін. Орында отырам әлі. Монты пішіргендерін күтіп. Қазір кетірге текшілер. Онда. Фуд базарға келді бәлі. Бұл Гранд базар. Шүрді мотор орындар. Короче, бүтін жерде рынок енді. Бір тоқтаусыз 1-2 километр барам. Бір тоқтаусыз базар. Қазір бір тоқтаусыз кафелар болды. До этого. Короче, Қытай халқы бір тоқтаусыз кейдей, бір тоқтаусыз ашай. Мұндағы тауыш сөйле бітіргесіз. Базардың территориясын шындай современный мотор етіп жасағанда. Мотор вообще. И шошы мотор зданияға еще мотор етіп ағаш тақып қойғандар. Искусственный, но очень красиво. Биг мотор. Музыкальный кибет. Uyghurski nasyonal instrumentlar bunda. Big ko'p turli. Boshlab ketib 5-6 minglik qiymatlari bor, bor. Kichkinalar bilan. Mana bunlar 180 yuanga da bor. Shu qadar bunda barabanlar olishi. Aksarda qotiq topib bo'lmaydi. Bunda odim sayin qotiq sotalar. Alg'a shabalar kerak azrak. Kerak. Normal sonra pula sotib. Shunday uramlar Grand Bazar qirindi. Endi ikkinchi sagat yurayim bunda. Ajoyib motor. Bunda Grand Bazardan ish ko'rishlari bunda ko'p indalar. Bu отреставрированный. Grand Bazar'ın bir pişmağı. Manarası. Meşit'te var. Grand Bazar.
Beyler, bütün cüzdanın olayının kartışkası işe böyle. Hoca Nasreddin Karoshi. Bu yaktan tipi bolgan. Bütün jerde aның fotolары, kартинкалары, скульптуралары менә һәр здоровый түбәдән карап тора 5 метрлы. Монда аны иртәләр әфәнде дип, әфәнде дип. Местный легенда. Воу, моторланды бу. Bunda, кстати, барельефта бар ниндидер. Интересно. Et aldım. 40 ni tura. Yuan tura. Mingil bütün jirga baram da jalliyim, aslında jallamim әле. Билетimi tutam da kirib ketем. Мен онда мотор кызлар уздырды мени, мотор иттерип кенә. Хәзер шушындый мотор заллардан лифтка. О, монда мотор икән. Бу, кстати, ни? Шын. Не түгел, подделка түгел. Пластик түгел. Әллә җыю менәбезме? Менә моны иртәгә күреп кайтырга миңа. Музейда ята. Hoppa, әллә менә без иншалла да вис. Булмаса бик бу, братым. Давай, сүндіріп тұрайық пока. Там менерге туры келеді конца, но мында зато музей. Bütün жерде картиндар. Фотосессия, бик мотор орындар. Очень даже интересный салон. Өте шерулар соттылады бұғай. Ценниклар да бар. Интересно. Жолын айткен жүйеменер біз қызық болар деп. Бірді қызық болмады әлі ба. Бейік екен бай бар. Мөмені жеттім. Вот. И на закат как раз. Міне Урумчи. 他不听，我也不是没有回答。我超牛的啊！一定要是的，打望一下。都可以用起来啊。 Urumçi. Так, таулар үйлендіріп алынған. Смог бұланға бек көрім. Онда көріңіз ректен шайындар. Қарды таулар онда. Bakırı bu. Urumçi zor şehir. Nerede şimdi bu? Terimi sorulamasam o taraf şeyde yaşarayım. Şimdi koyup. Tıkar çömendim. Şunu tapçanlar tıra. Lampalar toriski stil. Hemen de yabalgan. Aşık. Bir gerek zor bu. Görgen mandaki vadası melek yere gidemsen. Mongolyski. Hadi be sevanda olur. Taşta koyarken verse. Kayar.
Lift'te yigitler, bulmuyor olay. Ayak bitti benim. Benim bugün уже 24 тысяч шагов, а меня еще километров 5 домой. Ben пока kızlar bilen düşen bunda. Kızlar bilen düşen. Koya parama kızlar. Limon aralar. Uzbek ipi müziği de var. Bizimşe lavaş diller, makarş diller, non deveyteler, 100 türlü. Oh, bizim Sovet komünistический. Bütün türlü şey. Non-covid flor degen. Ondan yasalgan non. Bir köp türlü varyantlar bunda. Интересно. Bunda da çeşekler gibi kesanlar. Вот кешке прогулка. Көзіктен жүремін. Көзік спид нашар көре баштадым. Вот. Кемерде бекеми. Бұлай шотты бүтіне бір. Шындай нейінді бұлай. İştalас енді. Базар. Жүреміз. Гранд базар. Күштер тұраlar. Bütün cinsler satalar енді. Satalar da satalar. Bir topta olsaz. 这门我俩是咋认识的呢？是我做店长的时候，他是业务啊，就那个时候就认识。Bunda grek не поесть. 60 сум bizning akşa bilen bir şaşlık aşağı bir palkı. Palkısı belki, но нормальный endi bay. Tamaq tüydürüm bola. Uramında, uram teginde bara. Aşağıda bay. Rahatladım. Bizim akşa bilen 100 sumga aldım. 3 tayak. 2 tayak bavur, 1 tayak yürek. Sarıklı kalar. Bunda. Onda qarasın sen ne onda? Sorak Ukrayna kadar var. Bütünüsü var. Bütün evren. 28 ming şak yürüdüm. Bu indi bizden 22 kilometr. Ora bittim. Qaytam hazır. Hostelga qo'ydigana bulmadım. Nesegini ko'rmadim. Больницада da жүрдüm bu kuni bo'yi. Tegi xotin qizga yerdan bitdim. Mana bunda rizqlar. Betleshingni tashabiysin. Bunda beylen qarab bo'layindi. Вот. Ko'p joyda o'shadim, Bigshow'da. O'sha вообще шикарный. Rizqlar bayasi вообще so'zim yo'q. Super arzon. Xitoyga o'shalar uchun kelga стоит. Вот, больницаларда bunda Durian aşağı parası kele hazır. Durianчик. Вот. Kişi bilen bir qorаңғы честно aytganda. Uramutlarını bir qabızmıyorlar. Ишитмей, яқтылық мен. А так все хорошо, супер, отлично мне. Қытай бик ушой. Сатулаша. Ну, сатулашкамдай, просто берді бір манго. 350 грамм свежий манго. Вот. 40 сом біздің ақша білен. Şunu şu min koytkaç. Benim jakurnu. Bunda oldu 8 karavot. Bunda min jattım. Bik yaxşı. Bik spişiş bunday rahat pastellere prямо для души. Вот, hozir yigirmada kiyinirga. Погода бик түгел, яркий түгел, суығырақ болсын. Қазір кетем музейға. Метрода міне қарсы шығам Урумчидің музейіне барыға 1-5 километр пешком. Метро полупустой. Вообще, кіші жоқ десем де болайым почти. Вот шындай хәлләр. Мұнда араларына қарасаң, көріп бұла тауларына. Бұндар арасында артта Тянь-Шань таулары. Endi наконец muzey. Şuna barıp jiten boğayın. 2 saat baram endi. Samarqandda son qalmasa qalım. Men şunda интересный parkka kelip jetdim. Qayerdan tushirgan endi bunda begovoy дорожкалар, yılğalары бар. Островок. Sakurular o'tirtilgan.
Zakolar koyuna. Keçe katalar. Şurada интересный урон. Hemen baran mı? Şunda огромное здание в виде цветочек. Bizler konser olma bu. 55, 25, 70 yıl. Kırdım müziğe. Бесплатно кірттілер. Кіріп барıyoruz енді. Шындай барельеф мощнейший. Так, историясы. Достар, оказывается, мен жаңа музейға келгенмін екен. Жаңа музейде просто екі шушы выставка ғана бар. Мен керек болған музей менің гостиницадан жырақ түгел екен. Мен, короче, 2,5 сағат 5-6 километр 7 километр жеу келгенмін. Зря. Пополам келіп жеттім мен бұл музейға, но самый қызығы то, что менің уақытым шыға. Скоро самолетқа бараға. Весь қарап жүріп бұл мен дәл дұршы. 3 сағат жоғалтым тегінде барып. Вот. Әзір енді мұны қарайбыз. Ошындай мотор музей. Этажды. Кеттім 5-ші этажға. Тегінде мумиялар это 5 мумия. Фотоға видеоға түсіруге ярамай. Вот. Шундай енді біздің честно айтқанда теге бек қарт көрінбейлер, мотор көрінелер. 5-6 мумия. Бәлекей балалар, мужиклар. Здоровьйлар өзлері. 1,80 м, 1,90 м бойлы. Европейлер yüzлері. Вот шундай хәлләр. Қазір кеттім аэропортқа. 1 сағат қалды рухына. Метро һаман келіп жете алмай әлі. Жетішіп болыр ма екен, жоқ ма екен? Аллаға тапшырдық. Жетішсек, яқшы болар екен. Переключение болды бұл. Мені бір қыз білен таныштым. Полицияда шетірген транспортный ситуацияны аңлаттым. Мені тезгіне ярдәм етті. Өзінің досты білен сөйешті. Фирдеус деген малай. Мені туда-сюда жүгіріп түртіп кіртіп жіберді. Мен соңға қалған ем бетінде. Мырдай қабыл еттілер. Но неде досмотрда зарядникті алдылар. Менің зарядникті өл енді. Пауэрбанксыз қалдым мен. Жалко. Очень жалко. Самолетта бірінші орынға отырдылар вообще. Один Е самый алды. Но ашаты болмай. 女士们、先生们，这里是安全广播，飞机马上就要着陆。 Сиен шәһәрендә монда как раз KFC местный магазиннар. Монда кыйммәт инде. Хәзер шәһәргә таба барам. Бик ни күп турбулентность булды. Вот, ну Аллаһка шөкер нормально килеп җиттек, даже тизрәк килеп җиттек. Көтелгән соңрак чыгып киттек, иртәрәк килеп тә җиттек. Вот шундый хәлләр. Синең аэропортында почасовой шулай жоклап алырга була. Ятасында менә бу кабинкага ни жоклыйсың. Кызыл занят булгач, һичкемдә ятаганда. Катайда мен ничә аэропортта булдым, пока 2 аэропортта. Барсында да метро бар. Интегеп жүрүсе юк. Урумчида төнлә ниде таксига китерергә туры килде, потому что төнлә метро йөрми. Алай менә көндез. Ага. Take subway to the station. Yes, I took it. Менә апаларым аңлатты. Тегендә бөтен кеше белән сөйләшеп була. Сөйләшергә белергә кирәк. Юл тормаска. Вот шундый утырабыз метрога. Хәзер китәбез. Нигә? Табырга кирәк әле гостиница. Иң авыры бер кем кытайча, английча сөйләшми. Абсолютно. Бер кем белми. Хәрефләрдә ул метро дигән сүзне белмиләр. Барам пересадочная станция метро. Кольцевой линияның берсе генә бу. Сорман авылы кадәр бу станция. Белмим. Бер ярты километр барам, һаман бетми монда ашаталарда, ишетәләрдә бөтенсе бар монда. Шундый гигантский пересадочная станция. Малай Стамбул аэропорты кебек зур. Метрода йөрим, үземнең хостелымны эзләп. Барып җитәргә зур шәһәр месен бу, метросыз узак йөриме? Короче, вот такие дела. Метрода кеше күп. Күбәйде инде күп. Чөнки Мәскәүдә метрода кеше күбрәк, намного. Өстенә чыктым. 2,5 сәгать жүрдем метрода.
Ne onda? Siyan. Center mı iken bu bilmiyorum da Nivasköpler tarayında. Nivasköpler tabi bütün yüzde de. Hadi özümün gazete tabura gidecek. Anası tağın bir kıvest. Tavuk bular mı tavuk bulmuyor mu? İşlemiyor. Şimdi kahve taptım. 你扫那个美团的，美团的好一点。上面的我基本上有时候都关掉了，美团的好。 Şunda menüleri var. 哪一个？ Kötü oturan kadar. 不是，我这不对，快收一点。 Gelir. Bir var akşamadım. Kınını ve jürim de jürim. 我买手机的 20 送的。 min şak başta bulgan уже. 16 kilometre çiğlas var. Ali hemen gazetesini hostunu tapmadım ali. Kurum mihar oşindan da tabarma. Oh benim rizq. Çıktım. Hazır salmağız beytem neni mine ostrine. Bar azrek salganlar alар için çok indi ol. Benim için baribir bar indi ol. Tünlü joglarım ko'tarilib gitmese indi. Hazır mine hostunu tabara kerak. Ansı o'zi bir şudis hesab bo'lib o'tir. Şu uğramlardan baram indi men. Görüşmeye şunu yine aşadım. Ay Allah. Tıkmaş it bilen. Ezrekkere salganlar iyi. Bir jigit bizim şanlıktırgan buldan anlattım beytem ezrek it üstte güzel dip. Aa dediler it üstediler onlar. Ezrek mırla baldılar indi. Dursa bar bana sana bir kata yigiti. Kızı bilen toplas itteler miydi? Yok şu kaldı. Şu taraf aramız. Bu kartda şanlaşıyor. Tabii taksiye oturup gittim. Ama küpe barga. Küpe barga taksiye gitti. Çünkü kartı işlemegeç dürüst yittirip elektrip bulmuyor, anlap bulmuyor. Xitay sistemalar özleriniki. Bizim bir Rossiya kart işlemiyor bunda. Birinci program işlemiyor. Şolda da bula bir neyden evsi. Pakistan. Şolay. Kişke siyenini qarab tüngdüğün bir indi. Kuvvesi yoğulamışlar. Şonda indi. Panel kısa. Счетчик. Şundan bara. Просто аккуратный. Там то якимden almıştıralar. По факту мен уже көптен келдім енді. Bir de söylüşüp aldım, nereye bir de söylüşüp aldım, boşladım da içtim de üskele bile oturdum. Bu ekran diye otamen çıktım, oradan. Kıdı boyu jürüge orada. Duş kırıp şeverden metro oldu. Может здесь туитер. А будет benim все это на памятниченьке. 6. этаж. Burada Skörekmizden жол кетірген орындар бар. Böyle bizim bölmeye. Bunu tuydurup durdum hala. Vafli bilen kuf içtim. Mene bindim terasını gösteriyor. Şuşunday motor vid. Siyen şehrinden o şehir zor bulgaç smog bütün jirde. Kıydağa tabiat görünmeydiğin. Burada 4 milyon 5 milyon kişi var bu gay. Şunday ne? Siyen şehri. Tübeler bizim 7 etajlık zdaniyinde. Bu eski mikrorayonda Ostamanda как раз Food Street Uran boyu kişilerin uşatalar indi. Ben hazır oşarım, hazır gimnastik hesap almak şeydim. Soldan çıktım. Şimdi uzasını koridorda orada varabız. Kırıp tabarga тоже егінті өлсі аташып өтесің. Burada bir yaxşı mene qarşıqam.
Mene уже irten irttuk. Irten irttuk turin saat 12 tolayında уже Kıtayşa. Bütün pişireler, aşıylar. Вот, жаулыклы, сакалы кешеләр дә бар монда, хуайдзу дип аталалар алар. Дини кытайсызлар. Аны карап торалар. Минем урамның кырыенда менә прям күрше здание оказывается. Мәчет тора, Маск. Мәсгид. Менә кереп карыйк әле. Şunday ишиклер авыр жабыла. Şunday традиционный китайский калаткалар, түбәләрендә алар китайский. Кытайча язылган. Монда шундай түбәсе дә бар. Менә мәчет. Түбәдә үлә берсе. Менә мәчет кытайский стильдә. Ташлар да бар. Мен походу мусульманский районда торам. Салам алейкум.晚上10点半，2:30去，12:99。 Мәчет үзенә кереп барыйк. Кушлар, хайваннар урынына монда бисмилләләрне в китайском стиле, монда арабча язылган, но китайча стильдә. Мәсәлән, мәчет. Арабский стиль. Абзыйымда отырам намаз укып. Намазлыклар. Зинелер var. Minber, mihrab. Да, внутренний зал шепманда. Уяганы Үзбекстанда мотор булыр дип, юк. Кытай мәчетләр үзбәкләрнекеннән дә мотор икән. Вот тәхриятхана. Так, тәхрият алалар. Туалетлар, конечно, да. Ужас. Бөтенесе ишетеләчәк. Кытай мәчетендә садака бирүчеләрнең списогы языла. Бу атнада күпме биргән. Короче, иң зур садака 2000 юань менә. Берсе 2000-гә биргән. Иң кечкенәсе 100. Вот. Менә бер гаилә 500-не биргән. Менә шулай торып куялар. Бу атнада кем күпме садака биргән. 1 юань 12 сум. Вот считай, 2,5 биргән берсе бу җомгада. Шушындай айран алдым әле, йогурт. Әзерәк восстановитрәк кирәк кислотно-щелочной балансны. Хәзер инде 1 сәгать йөрим менә шушы микрорайон буйлап. Бер туктаусыз бөтен җирдә пешерәләр, нәрсәдер ясыйлар. Бер туктаусыз каялар чабалар, аяклылары да, аяксызлары да. Бөтенесе нәрсәдер пешерә. Бесконечный. Бететергән район түгел бу, центр сияния. Бөтенесе пешерә, ашый. Монда, кстати, хуайдзулар, в основном аларның районы, бөтенесе яулыклы түбәтәйле. Короче, не инде. Бөтенесе мопедларда, самокатларда, ничектер машиналар йөри монда, 100 төрле
Mine tubete kiygende, yavlığın beylagende jüriler bunda. Urumçida, kстати, men kadar yavlıq tubete kişiler вообще yok. Bunda kebek. Ara yok bu rayonun, zато мен ушундай интересный застройкага чыктым. Нелер арка, нелер портал, бик мотор. Мында более-менее иностранецлер көрүнө баштады. Şe. Bunu abzi bile tanıştık hala. İsmini hiç bilmiyorum. 非常好。 Yılnar. 哦，你那个， Ha? 啊， Hu. 你好。 Niha. Jüri keldim qarşı vımıtqa. Aşap qalin hazır asminokni. Bunu yok pişireler. Hemen asminok kızdıralar. Şunda kirib aşıgalı. Asminok okada oturam. Seytesim kele. Bir to'xtovsiz bütün yerda oshadi. Bu sentrdan oshaydir deb o'ylayman. Sentrdan chiqsam bitirindi. Bek ko'p oshadi adam. Bütün yerda oshadi. Bu turistik rayon endi. Но bu bir arzon на самом деле. Любой ризык 15-20 юань. Грубо говоря, aytganda 150 so'm. 200 so'm. Bizlere seyini şoy endi. Qiymatrak bunda bek dikovin riziklar var. Просто острый bitne bilan shunday Şunlar gider. Ne kadar oturarız. Adım sayı kafeye. Tek bari dinde oşapkalara asminok nemine. Asminok oşapkari biz indi. Kol aldım ağızlı pişirmezke. Okuralar tülkümde bütün süre. Короче, asminok demli. No, острый соус salganlar. Tuzlar yaratatırgan. Вот сразу kolu ışık sındırmasam avurta şak. Daha da kolu kapsam normalde. Temlikle demliyor. Bunu ostırıyor. Boşap çıktım. Avuzcana bu ostırıyor rizikten. Şuna Osozgina qolib turwa kerak. Bu demlikka demlik. Kishining ko'pligi bunda. Oyi, shiylar mikansin bular. Bugun subota, может, ansida bordir. Bir joy. No, se. Şey предлагательlar juda bir ikki joyda qolibdim endi. Xalqlar yuriylar. Бесконечный урам. Bunda yuriylar. Kirib qaraylar, sho'rim burunga. Обычно shunday formatda tutunlar jiberib, motor ettirib, ol yuvelirniy magazinlar. Bunda da shul bo'lay. Mana sразу bunda yuvelirkani sotalarda, yasiylarda, masterlarda ishlab o'tira. Mana bunda ko'rib bo'ladi. Maskerini tashiydi. Niha. Вот, yasiylar. Shunday motor magazinlar yuvelirniy bunda. Rossiya bilan solishtirganda bayalar ko'pga arzonroq, конечно. Но men yuvelir qolarga kelmadim. Butun bo'lgan o'xshab ограниченный motor ettirib kira bunda yasharga osharga jeti. А так ювелирlar bek motor. И относительно arzon честно aytganda. Но bular ko'rgan kibitlar ko'bisi kumush bilan ishlaydilar. Ana teganda o'tiralar. Bir qiz bilan fotoga tushib bular. 找名字带好运，找到名字就是找到幸运。天然红玛瑙招财辟邪，转运保平安。制作专属手艺套件，送家人送朋友，老少咸宜。 面
başının vhodu ha kirib qaraymiz. Ko'pmi so'rarlar ekan. Qiymatmi ekan, yo'qmi ekan? 30 yuan. Bir yoqdan qiymatdagi, ikkinchi yoqdan 360 so'm kinoteatr biletiga to'g'ilindi. Bu Siyan shaharining eng знаменитосtlaridan birisi. Boshli. İki ulushdan turadi. Birinchi ulushi 15, ikkinchisi 15. Men endi ikkisini olib hisobimiz ko'mir turgan. Minib qaraymiz. So'qmag'iz degan barabanlar. Qo'llarig'iz shirir degan. So'qqan bo'lsangiz de. Butun narsa sotalar. O'ynashalar. Kirib qarayıq narsa bo'lar. İçinde. Hop. Motor yasalanlar. Bunda da magazin. Kuşlar patologda. Bu şimdi свет öyle хода. Bunda ne var? Tabını takan mı? Oh, kızıl bu mu? Biz yaşayan rayon. Sigara içip gelsin. Geçiştireceğiz. Так, манда уже интереснее. Потолок hazır var, но распис шикарный, конечно. Мотор буяган. Музей даган бар мында менә. Мактный китайский Икея. Ручной работа ağaçtan. Lampular. Şu böyle mebel. Klasik. Buram. Bu Siyan'ın centrinde. Прямо самый центр нами. Видите, мотор başın kıtıra. И почти самый центрда da şurta meşitler. Da kafede kışlar otura. Şeyler şey. Kazok kışlarına suyaştan koşarlar. Самый kızığı bütüsü ağaç. Площадь. 有可能进去了。他们这样的开放去里面。Sorry, may I go? Sorry. Thank you. Bunda площадь. Yani. Burada tam bir başlığı var. Aslında 30 yuan төлеп кіргеш төлеп қазір. Плитка міне шундай аккуратный мотор. Но бұлар бүтінсі ағаш міне бұл. Білді ағаштан жасалған. Ташты өйген тұтып қарғаш сезілі. Қызу.
Mana bu kalçoda ben kişe jürdüm. Tünle. Zor kalço. Bir küp şişekler tutkanlarında. Siyen'in sentralni kalçoların birisiydi bu. İski Siyen'in. Qarab chiqdim. Bir 20 yil jurganmandir. Интересно, ну bek balaki, bek tez o'tila. Shunga tagi yururga qiziq tatuvil endi biroz. Mana ruslar kelgan. Da. Наконец sizrak rus kishilarni ko'ra boshladim. Bugun ikkinchi porni ko'raman endi тоже oilalab kelganlar, erli xotinli bolalar bilan. Вот. 那有从这儿站的从 Bunda sizrak европейцlar bor. Ko'p tugul, на самом деле внутренний turistlar bek ko'p. İçi bashня. Anda borar uchun mana bundan kirib ketirish kerak. Men походу biletni ikkisini to'laganman bo'g'ay. Birsinigina tugul. Ga kirdim deb ataladi. Вот тем подземка. Бесконечный базар. Barıp jitirga başlayan yer astından. Üstünlerden varsa kadayın. Yaramı küstüm, ataşaklar. Бесконечный базар. Tuvalete var gelip gitti. Metro altında tuvalet var. Şunda kirgen idim. Tuvalet umağı yok. Babay teki belekey tuvaletni bumagalar paketçiklarda satıp yata, hitiragına ettirip. Bütün жерде 50 тиын тұра тұрғанда 2 юаньға сатады. Вот такой вот бизнес. Билет 30 юань 2 башняға түгел екен. Bir башняға 30, екінші башняға 30. Я төлеп тұрмадым енді. Ничего особенного, честно айтканда. Башня как башня. Как всегда башня, всегда башня. Прямо ышқарып тұрмайым. Қазір ұсталғалары бізірек қайтып жайдыра керек әлі. Уже 8 мың адам жүрілді. Қызу артық, қызу. Отырып жайтып оларға керек. Қарайдан түсірем. Теге башня зоррақ мен жүргені. Моторақта кебек болса попроще. Қайтыралынан кіріп шейғалі местный торговый центрға. Қарайғалі нәрселер саталар. Endi begeler menga bir normalniy sholbar olib kelgan edi. Bozorda qancha arzonroq bo'lar endi. Qarab chiqing shurigina. Pontovoy торговый центрларда. Butun juda boylar shayindi. Menda dag'in sholbar qaraganim jinsi 1000 yuandan boshlana. Yuanni jigitlar andi bega olmay 15 mingga jinsi. Вот. Bozorda uramda qarab bir sholbar. Пока birinchidan jurayim. Uzun sholbar biroz tuydirdi. Ya bu zo'r. Bundan işte 7-8 etaj mı? El tubası var, tubasına minib para kerak. Şu mine bara. Krossovkalarni qaradim. 1000 yuan самый дешманский, самый дешевый. Грубо aytganda 12 ming tura самый дешевый кроссовка Asics. Bizning Rossiyada, как ни странно, shuluq Qitayda tegilgani shuluq торговый центрда tura 9 ming, 8 ming boshlanaydi, самый дешевыйлар. Nasiyami? Дешевый Qitay. Дешевый Qitay tegilganda бар uramda ular sotilalar. 20 yuanьга да, 30 yuanьга да кроссовкалар, футболкалар бар, 10 yuanьга да бар. Onun качествосы дұрыс енді. Asics Kids. Bunları qorab chiqdim. Beylari два раза дороже, чем uramda. И европейский стилде o'tirasan, motor tegisi inchik tur uramda autentичныйрак deb aytibmisan, современный til bilan. Вот. Şuna bir ko'ngilga yotib o'tmadi. Kitayskiy rishtaga qo'yta olmadim, men jurayim. Bunda kishilar nezrak.
Köprüsünden çıktım ben. Hazır Siyen'in yılgasını qarab bula. Mana bunda Siyen'in yılgası nabережный. Su yeşil indi, no. Nормально. Köprüleri motor. Fontan ko'rinadi. Bu Melendi Great Wall indi bu. Stena. Tam meni bula baganda meni qarayman. Su kirib жүрмәс, uyning suvi borib sharaftır deb o'ylayman. Senirkalar, o'tiralar, joylar, motor ittirib. Sportdan mana endi gibki, abin 80 yaşta yag'andi gibki. Bunda o'tiralar, bunda жүргәндә бабай җөй тигәндә чаптырып. Abin ana meditировать та o'tira. Паркта bütün пенсионерлар анда. Полным ходом гайбет саталар. Мәштүрәнең кызы әни белән Сәрби Назым малай белән җөри дип сөйләп торалар бер-берсенә. Бер әбин очы сузылып жаткан. Кекрейп, опа. Пенсионерлар җөри. Шибер әбиләр үзләре. Мутны киенгәннәр барсы. Да, мутны бабайлар. Йөргән гәүдәдә өмет бар. Шуңа җөриләр. Tayda şaptırıp yürüyorlar bütün jüride. Tegindiği var, mandığı var, beyler köpme. Bunlar varsa elektriski tıptan aşırı var. 3 tegermeşli var, 2 tegermeşlileri. Samıydı şu boy 2000'den başlana. Вот. Köp tegilin. Kene oylap aldım dağın tıp talim eytem. 2000 yuan yol bit 24.000 сом. 24.000 сом. Рабочий мопед электрический. Запасым ходу 60 километр. Россияда андай бірлер ким дегенде 50-ге саталар. Шундай хәлләр. Кайттым үземнең урамга. Опять әзгенә жүрим дигән 18 километр йөргәнмен. Кайтып җайлайтырга кирәк. Күп йөрелде бүген. Saat 11'de чыккан юк. Şunday motor urunlar, вообще шикарный uramda turam men. Akıralar şaptıralar. Ayva! Üstünde akırıp alayım yani. Türlü kişilerimle kara askımda şaptırar. Böyle gibi askı bilen durar. Hocamdıralar. Şunday kaskı maskı. Başından işlep atıra. Шулай яшиләр Сием шәһәрендә. Наконец үземнең хостелга шундый мотор подсветкалар тора. Прям карага рәхәт. Юл буе карас. Шулай барасың. Монда хостелга керәгә. Дип алдым. Бик йоклап китеп булмады. Караңгы төшә. Ну, барыбер йөрергә кирәк. Чөнки көннәр үтә, мен монда 4 көн икән. Benim kırıp şahısı onlar kubeli. Orası birler. Наконец келіп жеттім. Тарихи мәшіт Сиеннің. Beautiful. Russia. Moscow. Moscow. Şu мәшітке кіребіз енді. Şunday мәшіт. Nasıl intihar как везде. Местный день кардашlik. О, инде матур портал мәшітке.
Şimdi motor внутренний дворик, розалар ise. Mında ağaçlar ise. Akşam namazına jilaları bular. Şimdi motor portallar. Dağlar yazılan. Şimdi oturup şehirge söyleşirge oranlar. Terası. Kotay stilinde yasalgan meşit. Древний сиенский мечеть. Уэйдзу халкы. Böyle portallar travmaşt aldığında. Şimdi Şamayiller. Весь. Muğla'nın ruhsatında başka mikrofon katayım degan. Parka kelimesini li anhu diye atalar. Bunda parklar bilen bir daha biraz ciddi mi parklar. Bilerken soğuk sıralar kaşılık maşalk işte patya üsteler. Turnirde ko'tarilib aldım. Hello. Onu ko'tardim. Şutlab turdilar tagi nastoyingiz ko'tarilgach bitgan qiziqalarga. Pensionerlar juriylar meni kart o'yinlar, sug'alar, сөйлешелер. Men bisni o'zira. Ну, nesa Qitayda jitmi tunla pasvetka yo'q, вообще. Bizda yo'q tunla. Bunda lampochkalar var, но очень редко qo'yilganlar. O ne gimnastikasilar. Bilir bir iş mi? Hele video için soğutacak ama gut. Da жүрдім de bir kızgın topmadım parkның. Mine keldim bir kafega kahve aytıp, şu rizqimni zakaz berdim. Bilmem kebek, mantık kebek oş. Uzak ettirip anlatırga to'g'ri keldi. Пожалуйста, острый ясамагыз деп. Нәрсә килеп чыгар? Киллер шушындай үзүр пилменнер, соевый соус. Кунжук белән шуны салдым инде. Бу тәмле.
Bilmedim. Обычный. Ничего особенного. 18 yuvanға yasadılar şunu. Şirin dul benim. Ez jirdim deyip üzümünü sugem degen. Ara bitken şey yürüyeyim. Вот. Ardım. 24 bin adım bulgan endi bugünge. Ekin hepkine 20 kilometrga yakınlaşıp kile. Şuna koytırga da yotırga. Şuyum oşamayım mı? Her çok oşadım. Tamak suyla. Rahmet yigitlerge. Oşatalar, işirteler. Akşamına tölep dur. Metroda yürüp çıktım. Saatten artık metroda geldim. Saatte 10 minut. Короче, metro почти 30 kilometre alıp vardı. Вот такая была. Hazır avtobus табырга даган 602, 613 кайсыдыр алып бара инде мине музейга таба. Бүгүн воскресенье, бүгүн халык мыж булырдыр. Карарбыз ничек болот. Шода жүрүп, в итоге таксига отуруп кеттим инде. Барарзаныраак шаарга тийер, чүнки шаһардан 80-90 юань. Абылай метрога отуруп келдим 8 юаньга, примерно 12-13ке музейга кетерге тийиш. Музей загырдым. Авылдарда үйрүп коядыр. Таулар, мында нелер, басулар, урмандар. Кетmiştirге тийишпиз. Bir апаң алды, күчкө аңлаттым. Вообще музейден сөз билмейлер. Аңламай. Шундай таулар эмне бүтүн жерде. Бекирим баралар. Вообще экен, 70 мен барайын шонда. 60 мен баралар. Шул кадәр экен жүрүлөр мында Кытайда. Биздеги 120 миллион жыгырмыйлар. Мени 17 юаньга кетирдилер. 17 ярым. Аңлап бетерге, кай барган, чип барга. Шундай интересный урын. Аңлап бетерип кенә булмый, кай барган нәрсәләргә. Ну разберем. Килеләрдә бәйләнәләр, давай дей. Мәйтәм, не давай, не буду мәйтәм. Сами разберемся. Бүтән җирдә жүрдем. Монда да үзем генә жүрмөн әле. Так, туалет дигән. Полиция дигән. Ticket офис. Вот ticket офиска барабыз да. Алдым 120 юань. Безнеңчә менде 350 сум. Жүрүп чыгабыз хәзер. Монда урыслар күп уже. Дофига прям урыслар. Минем алда торды 2 пар урыслар, берсе томскийлар, берсе мәскәүләр. Сибиряклар. Шуларга кирип китәбез. Музей зур диләр инде. Ничек булыр? Шушындай чиратлар инде. Мин күбрәк булыр дип уйлаган идем. Относительно түзәрлек, куркыныч түгел. Без йөриләр монда. Кешеләр. Пока аерым инде фантастический бер күренмәле. Ике өлештән тора диделәр, карыйбыз инде. Birinci өлеше һәм икенче өлеше нәрсәләр бар. Монда картинкасы бар. Территория музейного комплекса огромная. Юахия, менә без монда торабыз. Бул без монда. Менә монда беренче музей, монда икенче музей, между ними 1,5 километр пешком. Яра, йөрибез. 5-6 көн, 5-6 сәгать диделәр монда. Яңа чиратка килеп җиттек. Монда чыгалар, монда кирәләр. Фотомузда. Монда музейда йөрүп карап чыгарган бөтенсен. Язылган 906 елда курганны тапканнар, аннары шүлмәк тапканнар, аннары актара башлаганнар. Актара 70 елларда тапканнар буларны уже. 1974 年刚人一号还没那么久，刚死的呀。Аннары казый башлаганнар. Һәрберсен аерып казып чыгарганнар. Ватылгандар, кире җыйганнар, ясагандар инде.
Очень сложный, кропотливый труд. Кисточкалар очень сартып тұрғандар. Нар пішен шапқандар, жайлашып бүтінсі деген. Сызлағандар үшінде музейінде, мына 24 жылға kadar. Onda şülmekler ortada dura. Onda mine bu fiber iler. Skulpturlar bütün sormasa da var. İmilerine kadar yasalgan. Şişlerinde sapıp koyulandır sen. Şunu da yapıyorlar. Vay, bu petinde bu kan bu at usakların işe var. Eşleri bu şeken bulardı. Kıtıra da indi. Elekte kıtırganlar bugün de kıtıra var. Tege Prins Şuvanxi ölüp gitem dep korkup, tege dünyada kıynarlar ana dep korkup, özüne minglegen niye satkan, voyska satkan, neden? Kızıl balşıktan, mene bular bütün pasuti kızıl balşıktan yasalgan sallatlar, imperator ölgeç, imperatorunu tege dünyada saklasınlar dep. Bir de bu dünyada da beri götürürler dep korktan, tege dünyada da beri götürürler dep korktan. Вот. Hem şularga şın kılıçlar tutturgan, şın kılıç, şın arbaletler, şın eybirler. Вот. Siz aytasiz bugün baylar zordumlar ko'taralar deb qıtıra deysiz. Hey, shexnya, mında bular akşalar ko'proq bo'lganlar, tağlarına qarab qıtırganlar. Üzerine mingerlegen yasaganlar şunday, vayskalar. Mana şunday değil. Qarağız. Süpür kremle başlarım yasalgan. Mayağında şeyler var. Kalçugusu var böyle. Evet. Kaçtığını kalçugu. Bütünsü gajepleneydi mene bu saldatның, oturup turadigan saldatның tepiyini. Bu da kaçtığını yasalgan bölünüşe. Şişlerine karasın. Orada da meşakkatlerinde salladığını. Bu interaktivni daskada qarib bolayında bu bulgan nilerden indi armiyanın şiraylары, yüzleri. Alar barысы da individualni, her bir kişi özün şulay ettirip skulptura yasatkan. 30 yıl yasaganlar bu skulpturlarını. Kışa qartay bitkenlerdir indi bakalan skulpturlar bildi. Yoqlayıp qarab bularni bağlar şakir yoqlayıp qaraylar indi. Mana her birisi individualni risunak. Yetayni indi konniца. Armiyanın atlarında bolgan, alarında skulpturlar yasatkan, hem imperator şul kadar şikatlivi bolgan, realni türlü atның türlü şirayı bilen, türlü kıyafeti bilen yasatkan. Onlar at dürtüsü dört türlü. Şın atның kopyaları. Артында тұра тұрған нелер indi. Konniklar. Bunların pabudiyalar болған, түзіліп düşkенler indi. Вот. Şunda hikmet. Şunda zалы indi. Bunda fiberler представлен. Bunda yazılgan 8000 terrakotovi armiya degan indi. Ну бүтүнсү esen қалмағандар indi. Bunu bilen bunda fiberleri выставлены. Остальные должны стоять дегенде indi. Başka zdaniyede. Onlarını не откапывали, onlar остались там indi. Yotırgan kişiler. Kompleks müzeyden çıkabız. Biraz Nimatur tabiatında. Hazır kalganlarına barıp barıyoruz. Şuna gelseniz, bu müzeye hiç ola kurmayınız bunda bir degen. Şehirde bunlar bütün süre satılalar, 3 mertebe, 5 mertebe dişebilir satılalar. Bu magazin ne karayında? Her barası ikinci müziği. Kırdık, pahalı bu grabnitsa özü. Buna bunda kazılgan, огромный. Bu bilen kaplangan. Bundan kazıp çıkargan bulganlar indalarını. Tak, только bir kimde görünmüyor. Bütün jüri kartinkaları var. Bayasın neler.
солдаттар кая. Апайтып кеткендер что ли. Короче, мына нәрселер булган инде. Мен бу зданиенин икенчи жактан айланып келдим. Но мында хәзер раскопкалар ведутся. Мен шушы аппарат астында кишилер келип эшлейлер. Аккуратно гана ватмыйча гана. Жүрсүндөр үчүн. Получается, мында эш бара хаман ушу полиция. Бүтүн дүйнө халкы жыйылган мында. Мексиканецлар, американецлар, руслар, бүтүн тилдерде сүйлөшөлөр. Түрлүү халык. Ну, ничего интересного именно там. Ну, раскопка инде. Калган комплекста ничего интересного. Шул непонятный раскопкалар гына. Вот. Хабар парыбыз калган зданияларга. Мына бу 3-нче зданияга. Нәрсә микән монда? Мына 3-нче комплекс. Менә монда торалар солдатлар. Лимит лайн дигән. Монда басып тормаска дигән. Менә солдатлар басып торалар. Давай сам сделай. Хочешь и сам сделай. Мында күп җыелган инде, бөтенсе шушы армияны карыйлар. Да, интересно, конечно. 8000 солдат. Bütün devlet akçası koyacaklar bit. Bunlar sizden karab turarlar. Düşman kelip kirmesin dep. Gajep. Жүрибиз ушунда bir круг берип алып, карап. Терракотовый армияны. Көптөн көрөсүм келген инде. Терракотовый армия бул бик танылган эйбер инде дүйнөдө. Топ 100 самых интересных мест на планете Земляга киретирген. Мында бик интересный ракурс әле. 你看一下，这个不要进去看一下，你发现没？帽子不一样，没看到？来，过来。Басып туралар, шәрбәткә. 1000 ярым ел басып туралар шәрбәткә. Саклап, императорны тимәсеннәр дип. Куркалар да инде императорлар. Тегесі де кіші қарап тұра. Огромный комплекс. Балаларына мен неге бұлардан келгендер деп. Кстати, бүтін үстінде шешлері ұзын. Әне нелері бар. Шешлерін жиып қойғандар. Қазіргі қытайлар шешлерін кейселер, әлекеге қытайлар бүтін ұзын шешлер болған. Мұнда уатылғандар енді дәл. Мұны тұралар ады. Җимерле беткән булса, нормаль хәлдә булса, монда җимерле беткәннәре, восстановить булмаганнары инде. Тегендә монда казып бетерерлек түгел. Или шулай специально калдырганнар, менә монда бер баш тора. Карап. Нәрсә миңа карыйсыз дип. Бу кешенең үлгәненә уже 1000 елдан артык. Аның скульптурасы һаман безгә карап тора. Стенадан тартып чыгарылмаганнар инде. Стенада инде күмеп куелгач, бу шулай ябышып калган. Монда инде булдырылган кадәр восстановить итергән маташканнар бар, нумерациялар да бар. Менә монда ниләр ята, атлар. Булар һаман җыялар походу. Бишә калдырганнар да инде башы җимиләрдер инде. Менә башларының кисәкләре калган, ниләре калган. Бер яктан атлар җитәрлек анда нормальный.
Bunlar как назиді. Ремонт бара бетінде түрі. Барын жиғыштырғандар. Мәтігінде қайбірлерінің запчастар жетмей. Аяқларымы, қолдарымы, кімдір башы жетмей, кімдір мойны жетмей. Кімдір мені ней кариз аша бітірген. Мен шылай түшіне жамаға шылай бұл. QR kod bütün dünyada basa bitirdiğin cemaat karağız mında. Даже скульптурның QR kodu var. Mana. QR kod qancha o'ta güzelmişasin ekan. Вот, тұралар мында. Ремонтлағаннан соң бірсе шелегін тұтып қалдырған. Аяғы һәм атлардың да үрдіре тұрған системалары мында тұра. Құйрықтары шіліп түшкен. Ремонт бара bu яқтан қарайым енді мен. Әкірнеп қана жиялар, жауғыштыраlar. Мында астада яталар әлі қаман қозып шығарылмағанда қансы. Үш бара, мұны тоқтамай. 1000 yıl basıp тұрып жер астында орғандар видать. Шуңа ятып тұралар пока что. Хәл жиялар. Onlar tağın bastırırlar енді. Bunlar реабилитация яталар әні лечениеде. Вот. По кругу жүріп шығамын мұны қар. Bunda da şu remont işleri var. Получается, yaxşı halde mı bu aldağları gana? Kalganları naşarı halde. Onda kirib başlagan iyi. Şimdi çıkan bunda уже. Orada başladı bu katkan mujiklarını koru. O kuyruğu isen kısası. İmperatora qarab turalar, imperatorun yanında basıp turga teyiş bolgan. Ola imperatora qarab turga teyiş. İmperatorga 13 yaş bulganda sola başlaganlar bularını etyenilері. Yaş malayını ölüp gitkeş, tegiler kabir gazabında итіктірмесіндер деп бұлар типі защиттер етеш болғандар. Benim reportaj terrakotовый армиядан tamamlana. Biz görüp çıktım, biz qarab çıktım, көп bitirip düşürdüm. Şadı stoyit bir mertebe kelip getirge bir degen. İkinci mertebe men bunda öğretlik ileriydim. Бұлай yaxşı, интересно. Келіңіз қараңыз. Сағат керек болмады. 2 сағатта жете екен. Тез жүрсең. Ну все. Обратно автобусға барар. Обратно метроға қайтырға. Сондай хәл. Жүріп бұла. Қызық, интересно. Тадж-Махал нәрсәбілендір напомнил. Тадж-Махал қарында тоже шундай зор комплекс езенді. Шундай тәртіпте. Но манда намного чище, намного моторрак. Да и, честно говоря, Тадж-Махал дороже, но арзанрак. Идем императорскую усыпальницу на Палдыру. Ну, табиғат мотор бұнда, конечно. Таулар бүтін жерде. Түкір бүтін жерде. Түкірелер қалтайтырып. Bir yolu da yok. Gelmeyeyim köpek. Bu muzeyli kompleksten çıkıp bilen sırası bazar başlana. Kirip başarga bula. Mana торговый kompleks zor. Торговый центр тұрайлы. Turistler bek köp. Как всегда Қытайда хатын қызлар ақырып шақыралар. Тезірек ошауларға керек көп жүрілді бүгін. Но бәйлер мұнда, конечно, 2-3 мәртебе көбірек чем. Жүрілдер мұнда, бүгінде. Kafe, burada kafe. McDonald's da var burada. Turlusu var indi. Konsertный холл ekan bu, торговый центр түгел. Bunda endi neler ketgan. Magazinlar. Buna musulmonskiy kafe. Bunda pishiradi babay silkitani. Qabirda tуда-sюда. Suga da şakarar. Tutmasalar. Tövbete kiyip şilerindeler bütün üstüde. Şaşlıklar, şeyler, pişirirler. Avtobusda qaytamiz, qaramiz avtobus.
Öte Xitay balaları urun üstüp etmeyler pensionerlarga. Mega qeyip qaramağız, men ordan pul bitirip yürüp. Вообще, metroda da balalar üstüp etmeyler. Şunday qiziqli o'rin avtobus qoldirdi bizni. Mana zamok tura. İşte. Kanatlı daragan bara. Tabii porigan şundan necha so'm turam ekan. Shunda интересный o'rin и monument. Fontanlar qolmagan, конечно. Er bilan xotin biylar. Shunday motor tubeler. Qiziq bilan tuzarib turibdi. Nima deb qaraylik hali. Necha so'm turam ekan kabin. Mendir muzikальное представление boshlandali bunda. Mazqishlardan barab. Tiyatr bo'ldi bu. Biydiler. Mana unda akşam söylep ko'rasan, tig'ina biylar jurlar. No, блин, motor biydiler. Вообще шикарно idi. Гулять по-серьезному, как говорится. Cable car'ga biletni oldim. Hozir minib qaraymiz, 60 yuan tura. Bir yoqdan jallagan, ikkinchi yoqdan tog'a minirga kerak, Tovshabay bir motor bularga tegish. Mana biz. Allohga topshirib Üstten kururbisin diye verirken, gurutunda kururbiz. Tık bune, hoppa. Kabellarga hazır ketamiz. O'tirib. Alloh. Spesialni bir o'zim tatar tili bilan kishilar qilmoqchi bo'lmaslar. Hazır ketamiz, to'g'ri tushirib. Bitirib. Давай тезрак. Акани, сколько температур где-то сидит? Все, киттик наконец. Итак, Сиань шәһәре. Мин монда уже йотып калдым. Бик зур шәһәр. Mana bu alternatifni domlar endi ko'ngilga tushiradilar. Sentrda g'ajoyib motor endi. Har bir dom o'zincha. Mana biz. Mana bunda terazasi bor ekan. Hoppa. Asta küller var, park var, bunda ayrım türlere gerek. 150 so'm. Bu тоже zona ne? Ayrım türlere gerek.
Basqıçtan beni bulama degan edim. Bulan ol basqıçqa dostup turjup bulatnay. Yine biz düşkün orun. Bu şeyinin samay qarayindi. Smok byqadı. Endi ağaçlar üstəmində mənə qurub bila. Oxridan. Bu şol neydi? Tuyular mı ne sen bu şuna şoğan? Tiyeli var ya şundaki. Şehir. Min tıyakta. Sintir tıyakta. Bundan düşürüge akşetülere gerek ayırım. Так, çıktım ben kabinkadan. Mene город. Город bu yağanaydı. Şunlar yürü. Hatta tağlar. Nerede zamakka varıp qarık. Şimdi onda tağ üstünde neyinden de zor здание. Замок типа, но он до кирге 150 юань, даже дороже, чем mesela музей императора. Ya benim akşam уже bitti bugünkü değil mi? 3 günlük akşam tuttum bugün. 3 günde turturga tiyiş bolgan akşamı. Поэтому o zamakka kirip жүрбөйм жегитлер. Миңа тауга минип, таугудагы мотор эбелерди көрүүдө жеткен. Masaya çeşitkende şunday motor park var ağaçlar arasında orman tağ bitinde. Koratmıyor turgana yasanlar fotoğraf şöyle yaşlar. 等等，我卡住了，这会儿往后开。 Biz de spesial bir toplantı çıkartıp koygan город көрінсін үшін. Kimdir жүгіріп жүргеннен ақар. Машиналар баралар. Тегінден деркішілер үзішілермен шобалар. Bir pagadısı da var. Bunda kırmaya yazıyor planlar. Местный бизнесмен поддерживать там bunu. Да yaxşıрақ. О, мынау вид шикарный, конечно. Yatıp aldım ben. Skamikadan süzüp yattım da ezerek kızıdan urdu. Bir denese bulgan bir kent. Короче, bir evini kurdum yatıp duraydı. Bir de yattım. O skamikadan. Ben 3 metre yatıp aldım. Çüp bir iki metre var. Çaklıp da gittim ben de. Ezerek asfiruz. Hadi açıyoruz.
Asta. Kite bizning yo'l.